nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Duha kwijambo. Absolutely. Okay, urakoze muranyumva naye Ego turakumva. Turakumva kandi gasemerera. Nari nakubwiye nti wari hafi, nakubwiye nti nararyohewe na video yawe wagize. Urayibona iyo ndiko ndavuga. Mugana kubwiye nti muga yarujya rutoki nawe. Urakoze kwinyibutsa aba bantu nakoze ama video ashika 376 ariko abantu bose babonye urutoki gusa. Come on guys. Okay, anyway. Natwenza amasanga iyi ntuzeye iyi kimwe mastermind Dr. Mastermind iyo tuvuze leta ntabwo tuba tugigwanya donc imvugo jewe sinabana tuyihuza ko iyo uvuze ikintu ugwanije leta oya ndakize ko numvise bakisubiyemo ntabwo tuba tugwanije leta uvuze ntabwo ugwanije leta ni nk'ubu umusangiye business na famille hanyuma mukuru wawe cyangwa muri munawe mwashinze ikintu runaka ukabona amafaranga yoranguje agiye kuyagura ibiyeri wavuga uti nyabona grand frère ayo mafaranga siyo twavuze kuzojana mu rumawe kuzana amavuta ntabwo ugwanije grand frère wanashaka ntabwo ugwanije business ntabwo ni family ahubwo we intention nuko iyo business yoraninga d'une manière ou d'une autre ushaka wanibeshe tana yanyoye mugabo ariyo impression wagize canke akaja kurangura mu rumunga kuja inyanzarake bokeza mu nyanzarake no bizimbutse mugabo utakonsidere traffic isuvuga ngo buri right mugabo wowe intention so ugwanya leta intention uko ibintu bigororoka hari n'abaja kure ngo ugwana iki gihugu ukiziridikira bo cyane se pa ugiye muri moro ugasanga ukaja muri twari ugasanga toilette ntibayihanaguye ukagenda ukabwira umuntu uti hano ino toilette ntabwo yanaguye neza ntabwo ugwanije moro if anything ahubwo ufite good intention ko moro iba clean bo icyo kiveho hanyuma ibintu by'amafaranga vya regide vya ntuze vya BRB to d'échange marché noir niyo nabwira leta zaje zitari responsible ijya ni feria ya leta ni ntuzeye ni distortions ibiri muri market au niveau macro icyo gihe tubibaza abaministre ba economy n'aba finances kubera iki leta d'abord ikora ibintu byinshi leta y'u Burundi no muri Afrika zikora ibintu byinshi nishinzwe health education yose kuva muri primaire gushika hejuru nishinzwe amatara ishinzwe amazi ishinzwe sukare ishinzwe ibiyeri ishinzwe ifarini ishinzwe aeroport ishinzwe airline ishinzwe igitoro leta iri dysfunctional leta iri incompetent mugabo nishinzwe ibintu byose ibintu biri paradoxal byasaba ko leta iha ibintu bimwe ababishoboye bakabikora yo ikaba regulatory ikaba hejuru nk'umu boss avuga ati bo ikisiko mwebwe ni mukore kujya abantu baha amatask bagakora kumbiyana je ko yabavye kontra abana mugabo leta ubundi atokuba ishinzwe kuregulatinga no kuraba ko ibintu bigukorwa neza mugabo ntihajya mu gukompetinga marché n'abantu baba marché noir nayo ikometinga n'abandi bantu bo mu buyenzi yo dysfunctional state fed state leta mfite ugiye mu bindi bihugu byose ukinye kugura amadolari uyagura nko kugura umuceri mu isoko ikintu nta bintu vy'amafyeri nta muntu ajya kuri reserve bank umuturage uja uziyo reserve bank inatumbereye mukora n'ikindi reserve bank ya berbe nta kintu yagomba kuba ifise yindi high micro monetary policy iraba pana kuja kuvunja amacenge $1 uja muri berbe uburyo iki ntakazi kwaze ko bashinzwe nka reserve bank dona kuvuga mbone navunje muri USA se pa muri South Africa Nepal Vietnam Thailand Taiwan Malaysia Singapore za Philippines Taiwan hose iwoke kuri gishe ukakira amafaranga nta bintu by'imanza birimwo hashobora kuba difference y'amasense 3 4 5 no kuri ayo mabiro muri banki mbe nta nuja kwera banki zibiri biro kuzo ngari murongo muremure ufiringa amaformulaire ejo compra banki visama mugazo ntabwo ari marché noir ni marché parallèle zirekuriwe ntabwo ni parallèle n'ama business ariko kora business leta ntabwo ujya gukora business kuvunja amafaranga ikora business ya regulation donc keshi na keshi turaba ibintu aho kurondera ibintu ku muzi bakaja kurondera nuze mu consequence ngo dufigise marché noir monetary hatari dysfunction hatari distortion muri market aba competition ziye zitwara marché noir ziba business zanditswe za Manigram za Travelex ni business zanditswe ntabwo zitwa noir ziba ziri
c'est pas que hano hitwa marché blanc zigakora business zigatanga taxe nk'izindi zikaba ziregistered hanyuma hageze ukora marché noir runaka nk'uko base marché noir y'amadrogue n'ibiki ivyo nivyo inzego z'umutekano z'igipolisi zishinzwe ico gihe urumva iyo ni illegal business ariko mu Burundi urumva ni marché noir iri semi legale numva ko ari dysfunction ya leta rero yakintu semi legale leta ntikigwanya kandi ntigikomeza nivyo ngo de decret nivyo bindi ukwemera ko umuntu azovyuka mu ijoro agafyonda buto agasinya igafixa problème macroéconomique ibyo nivyo barundi gusaba yumbiye tekeni fixing economy tekena it's très ridiculous wowe uvyutse ukatsitara reka abashatu yashire kuranga voyons ibihumbi bibiri na bitatu ukatora coin ukaflipping 2005 ejo decret presidence botani modara no it's a macroeconomics amadolari umuntu azoyaguha kuri marché yumva n'amadolari international nabwo fixinga amafaranga udakora ibintu utimbura no fixa ibe yavyo ubigura kuri prix ya marché international donc niho nguma nta inkubire kuri leta kuko iri dysfunctional ifite byinshi ikora itanabishoboye iri incompetent hanyuma n'ibindi bikora abandi yarifise ntuzeye droit yo kuregulatinga yo gushyira ba ombudsman gushyira ama audit bagaca bayiga ku televiziyo bidodomba doesn't fix the problem. Okay, ndakunze kwivita kugiya komazo yo mu Rwanda n'ibiki n'ibiki. Mu Rwanda barahekwa kwidodombera Kagame ko yoba yarugama eglise. Nsinza ama detail n'ibiki n'ibiki. Mugabo omwe nta spending umwaka yidodomba ngo ama eglise akaranyaga abantu. Yagiye yarikira avuga ati bon, ama eglise ndabona problem ngana sindabayizi nkango nta details so reka dufate decision bigenda kuno. Donc problème donc igihugu gifise moyezo c'est monopoly de la violence même. Nibo nyine bafise niyo yonyine leta yonyine cyo gukora ikintu legalement violence legal niyo yonyine rekuriwe iro gahunda ntagomba kurisera kuri violence mugo bafise ntuzeye yo kuregulating ama marché yose hanyuma abaciye ku ruhande kanzi ifise mu violence ariko kuntu reka najye bavye byasobatanye vy'igitoro izo za SNL zimenya umuntu yanditse twite ari muri Sweden kubera ko umanya mara bariko barumviza ama X species batomara bariko baraba abantu sabotage ama point stratégique y'igihugu urumva ngo nivyo kugira nka kuri nka FBI ntuzeye aba Iran nabagiye bagakwita mara boya muri system network ya power igaferinga yose bagasanga FBI yakira monitoringa ama communication kuri WhatsApp uvuga ati guys siki kintu mwe kutubahembera mwebwe tubahembera muri ko pro strategique zihagaze neza ibisigaye ko mbere murose umwanya extra mu bikora mugabo banza muri ku strategique rero kumva igihugu harimo na sabotage marché iri strategique nk'igitoro ega bagiye pro ko abantu bayinegije ibi yashobora gutenza igihugu bene ko leta y'u Burundi abantu batagira regard très profond bijyanye n'izofragiza igihugu bimwe birenze aho hageze igihe atamuntu agiye mu mushara mutunga ku mwaka ku kwezi none bazobaho gute bazuja kurima none murimyeho uzori mu munyu urimo amavuta urimo isukari urimo amakaye y'abana anyhow donc jengo mashyira ikintu kuri leta yuko dysfunctional incompetent kandi igumigura amaslogan aho kugira plan d'action n'amategeko kandi amategeko ari economically sensible nibana kwiye waki gitara mu ijoro minwi ngo amadolari yafixinze atayi producer ubutegeko uri gitangaza wacha amatara mu ijoro ngo gitongeye kugira abantu ku buntu ataco mwimbura ico gihe iyo decret it's a rubbish piece of paper ibintu bifikiso mu marché international you have to ugomba kubawinga down kuri ivyo you can't do anything about it voilà. Urakoze semerera reka duhave dusozera ndibaza amasije yose twayaciye ko twashaka kuvuga sije imwe tiri mu Burundi urasaka mfiriza